po riječima svetoga Jovana Šangajskog, koji je tako ostavio, iako on danas nije vladajući, nema ga, mi se moramo moliti Bogu i pominjati ga i na svetim liturgijama i službama, da bi Bog dao i pogledao narod i da bi mu dozvolio da mu se povrati ta istinska monarhija kakva treba da postoji u Srbiji i srpskom narodu i drugim pravoslavnim državama, jer jednostavno poimanje pravoslavlja u zemljama koje su pravoslavne, monarhija ne može biti drugačija nego samodržavna. Liberalno-demokratska prevara koja je učinjena u našoj zemlji, naš narod mnoge vijekove je proživio u takvoj monarhiji, samodržavnoj, u kojoj brat Ranko malo prije objasnio na jedan naučni način, teoretski, šta je, da malo ljudima otvori neke vidike ko ne zna dovoljno šta je to samodržavlje i šta je to monarhija i način vladanja samodržavni. Uglavnom, u našem narodu, povodom ove komunističke okupacije naše zemlje, jer komunizam je nama uvezen na sovjetskim tenkovima Crvene armije, i na današnji dan kada je ukinuta monarhija, niko nije pitao srpski narod da li on želi republiku, nego je jedna razularena rulja bezbožnika i otpadnika od srpskog naroda, uz pomoć drugih naroda koji su živjeli u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji i inostranih elemenata, a uz podršku jedne liberalno-demokratske monarhije kakva je Engleska i koje neki danas teže, vaspostavila komunističku diktaturu boljševičkog tipa i koja i dan danas vlada ovom zemljom. To moramo otvoreno da kažemo. Njihovi potomci i tako dalje. Pretežno su to djeca Brozovih kozarskih generala i oficira, koji su svi školovani u toj istoj monarhiji engleskoj, koji je najdraži gost bio Josip Broz Tito, krvolok i ubica srpskog naroda, koji je odgovoran za najmonstruoznije zločine širom srpskih zemalja, pa i one koje ne pripadaju srpskim zemljama, mislim na Austriju, mislim na Sloveniju, gdje su stotine hiljada srpskih junaka pošlo u smrt pjevajući za upokojene pjesme. Sjećamo se i đakona Žike Kupreževića, koji jednome vagonu zajedno poje opelo sa svojim sapatnicima i koji su svi listom ubijeni, samo je nekolicina se uspjela spasiti iz tog voza smrti. Nedaleko od toga imamo i Linz, imamo tamo hiljade i hiljade kozaka predatih carskih vojnika, oficira koji nisu pogazili zakletvu datu caru, jer nemojmo zaboraviti, zakletvom nisu vezani samo oni koji su lično položili zakletvu. Ceo ruski narod saborno, posle velikih bura i pometnji, ali vjerujući, imajući čvrstinu stajanja u vjeri i vjerom u Boga, predvođeni čudotvornom ikonom Bogorodice Kazanske, protjerao je Poljake iz Rusije i druge plaćenike koji su sa njima išli da pokore Rusiju, i to im je vječni cilj bio da pokore taj treći Rim, tu stolicu pravoslavne duhovnosti, samodržavlja, jer ta Moskva jeste, što ruski narod kaže, podnožje prestola Božijega na zemlji. I to nije nimalo slučajno. Ruski narod je imao vjeru, ruski narod se pokajao i Bog je blagoizvoleo da projavi novoga cara 1614. godine, donesena saborska zakletva, Boljarske dume, zemskih sabora, predstavnika svih staleža u Rusiji, koji su izabrali i zakleli se da ne smije u Rusiji biti drugoga cara ili da neko traži nekoga drugoga vladara osim Mihajla
Romanova, Mihajla Feodorovića Romanova i njegovih zakonitih potomaka. Te starešine nisu zakletvu položile u svoje lično ime, nego u ime svoje, u ime svih svojih potomaka i predstavnika svih staleža u Rusiji koji su živjeli. A on je pokoran caru nebeskome. Narod, državni službenici, kako je u molitveniku za običan narod u vreme carske Rusije stajalo, tamo se kaže: i molimo se za najsvjetlijega samodržavnoga gospodara Nikolaja Aleksandrovića Romanova, sjela Rusiji samodevstva, njenom imperatorsko veličanstvo Mariju Aleksandru Feodorovnu, naslednika prestola Cesarevića Alekseja Nikolajevića, za vojnonačelnike, načelnike, činovnike, gubernatore i sve one koji vladaju u ime carevo, kako je i u osnovnim načelima zakona Ruske imperije navedeno. Znači, postoje osnovni zakoni i čak u toj velikoj Ruskoj imperiji poštovana su i običaji i drugih naroda koji su živjeli, koji su bili, pripojili se velikom i moćnom Moskovskom carstvu koje je preraslo u Rusku imperiju. Čak su i ti koji su islamske vjere narodi molili se za cara i smatrali ga svojim zaštitnikom. Čak neki nisu ni prekršili zakletvu i borili su se i napustili su Rusiju iz svoje vernosti prema caru i nosili su njegove slike i tako dalje i kroz Drugi svjetski rat i stradali i nastavili da žive po zemljama Južne Amerike i tako dalje, koji nisu bili pravoslavni. A onda, ako mi kao pravoslavan narod i pravoslavni ljudi zaboravimo na svoga monarha, i ako narod, Bog je dozvolio propast zbog grehova narodnih koji se namnožili, a prvenstveno mislim i na visoko društvo tadašnje Rusije, u koje su sa zapada raznim putevima, kroz kulturu, kroz muziku, kroz pisce, slikare i tako dalje, ulazili ti duhovi zapada na lukav način, zadobijajući visoko plemstvo u razvratnom životu, u neblagodarnosti, samoljubivosti. Mnogi od njih su odlazili na zapad, kao što danas kod nas se isto tako čini, pa za sitne novce prodavali veliku rusku dušu. Dok običan narod je bio veran caru, poštovao je, išao u crkvu, Bogu se molio, kao što je i kod nas bilo u većini slučajeva po seoskim mjestima. Tako je da je pokušaj revolucije 1905. upravo je sprečila ta narodna volja koja je verovala u cara, koja je nosila careve slike i u Sankt Peterburgu, tad je trebala biti izvedena revolucija i upravo razni pokreti narodni koji su postojali, kao što je, na primjer, Udruženje Bele zastave, Savez dvoglavog orla u Kijevu, u drugim mjestima, Savez ruskog naroda i ostala monarhistička udruženja u koje su bili uključene u lokalno sveštenstvo. Jedan od velikih vođa, ne znam koliko je to poznato, upravo toga dela kojeg su neprijatelji pravoslavlja i samodržavlja nazivali crnom stotinom iz pogrdnog naziva, a oni su na kraju to i prihvatili, jer su se odrekli svega ovoga zemaljskog i prihvatili tu crnu boju odšelništva, raskida sa ovim svetom, kao što i naši monasi nose mantije koje su crne boje, koje su umrli za ovaj svet i raduju se onome nebeskom i večnome carstvu Božijem, tako su oni
krenuli da zaštite Božijeg pomazanika. Zašto? Zato što su verovali u Boga. A ako narod, kao narod, ne veruje i ne verujući, Bog mu neće dozvoliti da on ima takvu blagodat koja se izliva preko miropomazanika. Ili ako miropomazanik tako nešto radi, što nije dolično njegovog zvanja i časti koji nosi, jer je on krstonosac i mačenosac, on je taj koji je štit i odbrana vjere. Svi ruski carevi su u svojoj tituli, koja prilično dugo traje, nabrajajući sva ta imena, jedna od posljednjih je i štit vjere pravoslavne sjeja strane. U svim zemljama štit i bedem vjere pravoslavne čuva jeste ruski samodržavni car. I to je njegova obaveza. Ruski carevi su to više puta pokazivali prema srpskom narodu i moramo znati da i ustanak i želja srpskog naroda da se oslobodi 1804. godine ne bi bila uspješna da nije Rusija pomogla. Je ruski car. Ustanak kneza Miloša opet je bio potpomognut od ruskog cara. Neko kaže, Rusija nas je napustila u jednom trenutku. Ona nas duhovno nije napustila ni njeni carevi. Nego ona bila napadnuta, sa druge strane potpomognuta opet od raznih tajnih zakulisnih društava, među kojima moramo da kažemo, to je svakako organizacija masonska slobodnih zidara, preko kojih su izvedeno i da se napravi, i čak su u to vrijeme, to je malo poznato, da su po gradovima bunili narod protiv carske vlasti. U to davno vrijeme, preko nekakvih vojnih loža koje su organizovane, masonske vojne lože u koje je ubačen veći broj oficira carske armije, to je kasnije otkriveno, ali državna tajna služba carske Rusije nije htjela to previše da otkriva, a danas su ti arhivi dostupni i može se do toga doći kako u Sankt Peterburgu, tako i u Moskvi. To želimo da kažemo da je ovome narodu predstaviti posle pola veka komunističke diktature i stvaranjem političkih partija koje su organizovale da bi kanalisale srpski nacionalizam i da bi prebrojale srpske nacionaliste i monarhiste isparčani na više delova, počela je da se pojavljuje ta ideja liberalno-demokratske monarhije i njene obnove. I onda je narodu pričane laži i prevare da eto vidite kako je u Španiji monarhija, u Velikoj Britaniji, Holandiji, to su zemlje najvećeg nemorala. I narodu se predstavlja da to treba biti naš uzor, to su zemlje u kojima, koje moramo i to da kažemo, jeretičkog hrišćanstva, otpadničkog, u kojima monarh nema nikakvu ulogu kao što ima u pravoslavnoj monarhiji. I nama se nameće taj zapadni princip monarhije koji je potpuno poguban i koji obesmišljava bilo kakvu monarhiju. To je samo jedna maska od kojom će i dalje vladati razne političke partije i njihovi dogovori, tako da, recimo, najnormalnije je da u jednoj takvoj monarhiji o svemu se pita Ivica Dačić, Tomislav Nikolić, ili tako neki današnji vlastodržci, a da taj kralj koji bi vladao služi zato da nosi makaze, sječe vrpce po bolnicama, što kaže brat Ranko, zamajava malu decu kao turistička atrakcija. A druga stvar, i predstavnici dinastije Karađorđević nisu ničim pokazali ni potrudili se da rade na istinskom obnovi monarhije, nego su napravili jedan savez sa tom bogobornom vlašću koja je dan danas, jer svaka vlast koja nije od Boga, jedino je monarhija Bogom dana vlast. Svaka druga vlast je od mamona. Tako da tu dileme nema. Kaže
Ne može se služiti Bogu i mamonu. A ako se želi služiti Bogu, kako će mu se služiti? Služit će mu se u državnom poretku kao blagoslovenom poretku, a to je samodržavna monarhija u kojoj, prema riječima velikog stradalnika i mučenika za srpski narod i čoveka koji je u Kraljevini Jugoslaviji ukazivao na mnoge greške i govorio da je ta država Kraljevina Jugoslavija, kaže, mi smo oni koji smo čuvara pruge pregazili, pa još vise neki vagoni, pa još vam govorim da se neko iz tog vagona spase. A to je bio Dimitrije Ljotić, nezaobilazna ličnost, veliki mislilac, veliki zaista borac za koji je kralju Aleksandru predočio i nacrt ustava i obnove staleškog sistema u kojem bi se birali predstavnici u Skupštini ne iz redova političkih partija, jer neko možda ima ta neka politička partija i najbolji program, možda je taj lider te partije dobar, ali na njegovoj listi ima tamo 125 imena i onda se tamo nađe neko za koga ne bi nikada čovjek da mu da bude da čuva jedan ulaz, jednu zgradu u gradu, a kamoli da za tako visoke funkcije obavlja. Upravo zato, i to je još jedna podjela u narodu, mi kao srpski narod imamo tolike podjele kroz svoju istoriju, ali podjele političkih partija svađaju narod i odrođuju ga. Zato nam jedino obnova istinske, organske, pravoslavne monarhije u kojoj će Skupština ili Sabor, kako je pravoslavniji naziv i iskonski kao crkveno-narodni sabori koji su postojali nekada u vreme Nemanjića i drugih naših dinastija, na tim saborima da učestvuju predstavnici određeni, mi danas nemamo plemstvo, ali imamo određene struke, imamo, na primjer, koliko učestvuje u predstavnika, na primjer, advokata, lekara i tako dalje. I svako zna u svome selu i u svome mjestu ko je dobar domaćin, ko će da predstavlja, da izabere svoga predstavnika koji će ga predstavljati, na primjer, pekare. Oni znaju ko je najbolji pekar i ko će najbolje će štititi interese te grupacije ljudi koji žive s razmjerom njihovom broju stanovnika. A oni, tako isto lekari, tako naveo sam pekari, lekari, ja znam, advokati, industrijalci i tako dalje. Tu imamo jedan određeni broj koji kralj naimenuje svojom milošću za načelnike okruga, za svoje predstavnike, za ministre, za komadante u vojsci i tako dalje. Naravno, sve je to naša želja da jednoga dana zaživimo i da doživimo takvu istinsku monarhiju, pravoslavnu u ovoj zemlji, ali to je vrlo teško. Zašto? Teško je zato što prvo srpski narod mora da se pokaje. Mora da otvori nepobusane grobove, jer naša djeca u Čačku igraju fudbal na masovnoj grobnici novih srpskih mučenika. Onda grobnice po južnoj Srbiji, u okolini Kragujevca. Pola Beograda leži na grobnicama ljudi čije su otete kuće, oteti stanovi, oteta njihova imovina i danas im neko vraća neki mani 100. deo te njihove imovine i o tome se ne priča. Nego se priča i dalje završava na tome da i dalje ti komunistički vlastodržci koji su svoju decu poslali na zapad i poslali, na primjer, Velika Britanija, najviše ih je tamo završilo škole, Sjedinjene Američke Države i tako dalje,
Sad se oni vraćaju kao stručni eksperti i sad nam oni umjesto crvene zastave sa crvenom krvavom petokrakom nude plavu zastavu sa žutom petokrakom, koja je potiče iz iste one kuhinje koja je nama monarhiju srušila, koja nam je dovela bezbožni komunizam da bi nas odvojila od Boga, da bi nas odvojila od vjere. I to je govoreno, kaže, 50. godina Josip Broz naređuje radne akcije. Kaže, zašto oni to rade, iako ga 3 puta više koštaju nego plaćena radna snaga? Pa upravo zato što su te radne akcije kasarna za socijalističko društvo, da djeca ne idu u Petrovskom postu, da kod babe i djeda i tamo da postaje post, da ih vode u crkvu, da im pričaju o solunskim borcima, da im pričaju o srpskim junacima, da sjede kraj gusala i slušaju srpske junačke pjesme koje su srpski narod održale i veličale naše kraljeve i careve, stvarajući, oslobađajući sve srpske zemlje. Proliveno je more krvi i u svakoj dijelu srpske zemlje ima mnoštvo svetih moštiju, svetih mučenika koji su stradali za vjeru, za krst kralja i otečestva. Danas o njima nema pomena i oni nisu ginuli zato da bi živjeli u toj takozvanoj monarhiji, koja po ničemu nije bila, u kojoj su odlučivali nekakvi Stojadinovići, šta ja znam, Jeftići i tako dalje, oni koji su otpisivali srpske zemlje i srpske teritorije, kome otpisivali našim vjekovnim neprijateljima Hrvatima, koji gledaju kroz vjekove ih uči Vatikan i Rimokatolička crkva kako da unište srpstvo i pravoslavlje. Jer znaju, što kaže isto Lenin, ne može se uspostaviti ateizam na Balkanu dok se ne slomi kičma srpskog naroda. I oni su tome u velikoj mjeri uspjeli. A kako doći do obnove? Samo ako smo zaista monarhijski i ako zaista vjerujemo ne samo u ideju monarhije, nego ako se Bogu molimo za monarhiju, onda se moramo prvo caru nebeskom, caru neba i zemlje obratiti molitveno da nam da snage da kao srpski narod, što je nekada, nije mu bilo teško ni 5 vekova u turskom ropstvu, ali on se Bogu molio i čekao svoj dan. Da svuda, na svakom mjestu, kada odemo sa ovoga skupa, o tome govorimo. Da ne samo jednom godišnje. Mi ne možemo da priznamo ovu vlast. Ta je vlast uspostavljena pomoću, to sam već rekao, partizanske rulje koja je odlučila da ukine monarhiju. Ta je vlast uspostavljena bez Boga, zato onaj koji je, kaže tamo, danas se čak i neki sveštenici Srpske crkve kažu, pa mora se vlast poštivati, piše tamo Bogu Božje, Cesaru Cesarevo, vlast je od Boga. Jeste vlast od Boga, ali ona koja je od pomazanika Božije, a ona koja nije od pomazanika Božije, to nije Bogom blagoslovena vlast. To je vlast đavolska, to je vlast satanska, to je vlast koja vodi ka propasti. Mi moramo prvo da se pokajemo i da izvršimo duhovnu revoluciju samih sebe, da bi mogli da okupimo nove snage i mlade snage, da vas postavimo i da što više omladina dolazi na ovakva predavanja, ovakve skupove i da se kroz post, imamo 4 posta, koje danas malo ko posti. Moramo da kroz post i pokajanje, najjače oružje protiv dejstva đavolskoga i kroz sve to pričešće, sjedinjenje krvlju i tijela Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, da kroz to sjedinjenje sa carem neba i zemlje doživimo i dočekamo vaskrs zemaljske monarhije i carstva svesrpskoga. Ja vas ne bi više dužio i želim da vam se zahvalim svima što ste došli i odvojili svoje vrijeme da čujete ove nekoliko riječi koje smo
mi pripremili da kažemo da eto da se ipak i na ovaj dan malo što se kaže srpski narod koliko toliko probudi iz te neke svakodnevice i da se okupimo zajedno saborno i Bogu pomolimo, a gdje mi jednu ciglu stavimo, Bog će dodati 10 prema rečima oca Jovana koji ovdje s nama sjedi. Hvala vam.